Kada je u pitanju zadnja sedmica, mi možemo reći da je došlo do blagog smirivanja epidemiološke situacije, dakle broj oboljelih je manji od uobičajenog za prethodne sedmice. Također imamo i manji broj aktivnih lica, kao i činjenica da trenutno imamo hospitaliziranih 50 pacijenata, bili smo u situacijama kada smo imali i do 100 hospitaliziranih. Dakle, to su nekakve ohrabrujuće vijesti. Sa druge strane, jako nam je ohrabrujuća činjenica da su krenule škole bez nekakvih posebnih problema. Dakle, imali smo par sporadičnih slučajeva gdje smo imali jednog učenika koji je pozitivan i par nastavnika koji su bili pozitivni, a da nije bilo remećenja procesa nastave i da nije bilo pojave klastera unutar tih škola. Tako da nam je to također jedna ohrabrujuća vijest. Mi ćemo naravno nastaviti pratiti pre svega provođenje svih ovih preporučenih mjera, jer striktno provođenje tih mjera nam je zapravo i učinilo da ovu situaciju sada možemo proglasiti ovakvom kako jest. Otprilike Svjetska zdravstvena organizacija počinje pratiti gripu svake sezone u 40. sedmici. Mi smo upravo u toj sedmici, dakle od danas pa nadalje moramo razmišljati paralelno. Sa jedne strane je COVID, sa druge strane je gripa i ono što nose i jedna i druga bolest ili obje zajedno. Dakle, ulazimo u zatvoreni prostor, ulazimo u jednu novu neizvjesnu epidemiološku situaciju, stoga je, opet ponavljam, jako značajno da se strogo pridržavamo svih onih preporučenih mjera, jer one zaista mogu polučiti efekte.